Okey kan, Alhamdulillah hari ni ada 6 biji motor buat dengan saya. Okey, Y15 ada, Y16 ada, LC ada, LC carburetor pun ada. Okey. So ada yang bertanya pada saya, bang, kalau saya nak pasang trompet tapi tak pasang air filter, boleh ke? Okey, air filter tu maksudnya air filter daripada rumah racing. Dia nak pakai yang standard punya lah. Okey, jom saya tunjukkan apa jadi kalau kita tak tukar air filter rumah racing, kita pakai yang standard. Okey, jom. Ni air filter standard lah. Alright, air filter standard. Sekejap saya buka dulu. Standard kita bawa keluar dulu. Trompet besi pakai air filter standard Okey, saya tunjukkan lah. Alright, kita dah masuk dah trompet besi. Flow dah cantik ni. Tapi sayang guys, sebab owner nak pakai air filter standard. Kita bagi contoh lah. Ni contoh saja Okey, kita masukkan. Okey, satunya guys. Okey, salah satunya kita trompet dah masuk besi. Okey, trompet dah masuk besi, pakai air filter standard. Korang rasa apa akan jadi pada flow dia? Pakai trompet besi, pakai air filter standard boleh ke? Bukan tak boleh, boleh. Tapi korang dapat bayangan tak? Pakai trompet besi, pakai air filter standard, motor akan jadi apa guys? Dia akan, salah satunya dia akan lemas guys, lemas. Trompet ni jadi lemas dekat dalam. Flow tak cantik guys. Sebab tu saya recommend pada korang pakai air filter daripada rumah racing. Okey, supaya flow cantik, nafas cantik, ada bobok, luncur terus guys. Yang penting guys, motor standard pun boleh pakai. Takkan kita nak biar motor kita lemas kan? Semestinya kita nak motor kita pulas je pergi, luncur je guys.